зиндагӣ тӯҳфаҳои ногаҳонӣ дорад. имрӯз рӯбарӯи шумо ҳастам ва мегӯям, ки чанд сол қабл кӣ будӣ ва имрӯз кӣ шудӣ. салому алайкум бародарон ва хоҳарони азиз, хушомадед ба канали Ҳамнаво. Бо шумо ҳастам Али Акбар. имрӯз як мавзӯи ҷолибе гирифтем, ки дар ҳақиқат мо ташнаи ана ҳамин мавзӯъ ҳастем ва хостем, ки ин мавзӯъро ба шумо расонам. шояд дили мо бедор мешавад. дар бораи оила аст. чӣ хеле ки ҳамагон медонад, имрӯзҳо оилаҳо бисёр вайрон шуда истодаанд ва хостем дар бораи ин сухан кунем, чунки эҳтиёҷ ба ана ҳамин дорем. оилае буд, духтаре доштанд. духтар бисёр ҳусни зебо дошт, соҳиб ҷамол буд. ҳар боре хостгор меомад, рад мекард духтар. хостгор меомад, рад мекард ва давом додан мегирифту духтар рад мекарду худро ба девонагӣ мезад. сину солаш ба ҷое расид, падару модар дигар гуфт, на, ин хел намешавад. баъдан хостгоре омад, бисёр муносиб. розӣ шуданд падару модар. тӯй гузашт, хурсандӣ, ҳама тараф хуб ва арӯсро бурданд. шаби аввал домод коре карда натавонист, чунки духтар худаша ба девонагӣ зад. домод сабр карду шаби дигар боз ҳам коре карда натавонист. дигар домод тоқат карда натавонист. гуфт ба падару модар, барои ман чӣ гуна зан додед? ин арӯс ё девона аст, ё ҷин дорад, намедонам рост. баъдан падару модар маслиҳат карданду духтарро бурданд ба хонаи худ, яъне ба хонаи падару модараш. бурда месупоранд духтарро. гуфтанд, ки духтари шумо девона аст ё ҷин зада аст. яке аз хона мусафеде мебарояд, яъне бобои арӯс. саростима нашавед, ман як муллоро фарёд кунам, омада бубинад, ки дар ҳақиқат гап сари чист. муллоро фарёд карданд. мулло омаду даромад ва аз ҳама хоҳиш кард, ки ҳама берун барояд. ҳама берун баромад. гуфт, духтарам, ту на ҷин дорӣ, на ҳеҷ чиз. мехоҳам ба ту кӯмак кунам. гап зан, чӣ шуд ба ту? чӣ дард дорӣ? арӯс сарашро боло мекунаду мегӯяд, ман бакоратамро аз даст додам, яъне духтар нестам. мулло гуфт, як лаҳза. берун баромад. ҳама интизор аст. хуштоман, хусур, шавҳар интизоранд, ки аз даҳони мулло чӣ мебароянд. мулло гуфт, духтар ҷин дорад. барои ҷинашро баровардан бояд аз шумо маслиҳат, яъне иҷозат гирад. ҷин аз чорҷо мебарояд. инҳо ҳайрон. гуфт, агар ба чашмонаш барояд, чашмонаш кур мешавад. ба шумо келини кур лозим? гуфтанд, на, ҳаргиз. кӣ мехоҳад келини курро? агар ба гӯшҳояш барояд, духтар кар мешавад. ба шумо келини кар лозим? гуфтанд, на. агар ба даҳонаш барояд, келин дигар гап зада наметавонад, яъне гунг мешавад. ба шумо келини гунг лозим? албатта на. ва охирон гуфтанд, агар ба бакораташ барояд, дигар духтар намемонад. инҳо фикр карданд, гуфтанд, бигзор ба ҳама ҷо барояд. розигӣ доданд. мулло даромад назди келин. гуфт, ҳар коре кардӣ, кӣ кардӣ, аз беақлӣ кардӣ. акнун зиндагиятро хуб идома биде. дуо карду рафт. хулас зиндагиашон хуб. ин гуна муомиларо бинед. мегуфтем, кош муллоҳои мо ҳам ин гуна бошанд, ки дар ҳар як кор як роҳи ҳалли ҷолибе пайдо кунанд, ки то оилаҳо вайрон нашаванд. вақте ки мо дидем дар Тоҷикистон давоми сол беканор буд, оилаҳо ҷудо шуданд ва имрӯз ростӣ бисёр ҷавонҳо мегӯянд, келин ёфтан бисёр душвор аст. зани муносиб бисёр душвор аст. аммо хуб гӯш кунед, апаҳову хоҳарон. бакорати шумо ҳамин номуси шумост. тасаввур накунед барои 5 дақиқа кайфияте ки ҳаст,
من نمیدونم از بیعقلیست و از دیگر چیز. لیکن دیگر پدر شما سر کوچه نمیبراید. دیگر برادران شما سر بالا نمیکنند و فراموش نکنید دیگر مادر شما به معرکه نمیرود. این بسیار موضوع نازک است. یک فکر احمقانه دیگر هست. پیش از توی گفتی حاضر زمان میدوزانی هستند این گونه، اما این کار خیلی خطا است. احتیاط کنید دختران. مثالی عادی میارم. با این میگردید و با آن، اما خوراک گوناگون را که چشیدید زندگی شما خیلی دشوار میاد. دشواریش در چیست؟ با کوچه براید یا با دیگر کار؟ یک جوانی را میبینید که خیلی فیگور تن و توش خوب دارد، بعد خودتون میگوید که شوهر من باید این خیل باشد. و دیگر جوانی را میبینید که سخندان و زبان شیرین دارد، خود به خود میگوید باید من این خیل شوهر میکردم. الکی شما در انتخاب میدارید. با این خاطر مسئولیت ما یک است، عائله ها ویران نشوند. عائله که مستحکم شد، عائله که سالم باشد، جامعه سالم می شود. جامعه که سالم شود، کشور دیگر می شود. همش از همین است. عائله من تنج، جامعه تنج، کشور تنج و ما هم کشور تنج رو تمنا داریم. کانال ما در سامانه یوتیوب هم نوا ابونه شو و از ویدیوهای نو با خبر باش. خواهران و اپاهای گرامی قدر، از شما همچون یک دادرتون، همچون یک برادرتون یک صحبت میکنم، یک سخن میکنم. میخوام که امیره گوش کنین، شاید یگان توان اصلاح شوین. میخوام که همین صورتهای خودتون رو نگذارید در اینترنت، برای که اینترنت چی بودنشه هیچ که نمیدونن. خیلی جوان هستین میدونم، راستی گپ من هم بسیار صورت میگیرم، لیکن خیلی به همین خاطر میخوام که همین خواهرانی که رسمهایشون رو در اینستاگرام و دیگر جا میمونن، راستی گپ خواهر جان همین صورتاتون رو نمونین در اینترنت. برای چی میگن؟ برای که بسیار از آدمای بدبختش بگن که رسمهای شما رو استفاده میبرن. به همین خاطر میخوام که همین صورتهایی که میمونن یا اینکه خیلی اگر خواهید که موندن با مو پروفیلتون محکم کنین، آدمایی که شناستونه همه را قبول کنین، برای که نفرایی که میدروه ممکن صورتهای شما را گیره در آینده برای شما این ضرر میشه. برای چی میگن؟ برای که شما در آینده مثال بسیار تون شاید دانشجو باشین در خارجه، یعنی صورت میگیرین میپرتوین، اسم میکنین، اسم میکنین، مثال وقتی که دانشگاه رو ختم میکنین یا اینکه در دوشنبه هستین رسم گرفتن میپرتوین، شما پگه شوهر میکنین، شما پگه شوهر میکنید، خونه خوب یک شوهر میکنین که شاید یعنی زندگی میگی خداوند تنها برای ما دادگیه و بعد چند ماه میبینید که صورت شما رو شوهرتون در تلفن یک کس میبیند یا اینکه در اینستاگرام یک کس میبیند، میشه زندگیتون ویران. به همین خاطر خواهش میکنم که خواهران تاجیک التماستون میکنم که همین صورت پرتاییتون رو بس کنین یا اینکه صورت گرفتن صورتهای به معنی گیرین و به هر خیلی لباسا صورت میگیرین. یکمش که به خواهران تاجیک زیبنده نیست. خواهش میکنم که همین گپی مرا قبول کنید، شاید برای شما فایده شود، نکنید هم اختیار به شما است، یعنی اون کس مجبور نمیکنه. برای همین خودتون میدونین، فقط من گفتم یک پیشنهاد کنم برای شما که مثال همین صورتهای خودتون کم مونن یا اینکه نمونن در اینترنت و اگر که موندنی شدین پروفیلتون محکم کنین، آدمایی که شناستون هستن اما را قبول کنید. وقتی صورت میپرتونین تنها همو میبینن. هر یک دختر و هر یک پسر میخواهد که زندگی خوب داشته باشد. پسر به یک دختر میزند که بسیار هم خوشحال میشود و زندگی بسیار هم خوب میشود و دختری که هست که با پسر عائله دار میشود و بسیار هم زندگی خوب رو میبیند. از این خاطر زندگیتون رو ویران نکنید. این یک چند سخن گفتم برای شما کنم. زندگیتون رو ویران نکنید برای یک رسم و برای یک خوشحالی و برای یک لایک و برای یک کامنتاریا.
арзанда нест, барое ки зиндагии шуморо шояд дар оянда вайрон кунад. бароям мегӯям ки камтар ҳамин чизро диққат диҳед, ки бисёр ҳам шояд фоида меорад барои шумо. ин ҳамчун як бародарона барои шумо як хоҳиш аст, дигараш дар дасти шумо аст. хушбинандагони азиз, ин буд як навори дигар ба поён расид. фикр мекунам ки дар ҳақиқат бисёр мавзӯе ки мо ташнаи ин мавзӯъ ҳастем, ки худ мебинем дар ин давру замон, хостем инро ба ҳама расонему, шояд як беҳбудӣ мешавад. худованд ҳамаро хушбахт кунад. аз шумо эҳтиромона хоҳиш мешавад ки барои видео бисёр паҳн шудан ва дигар хоҳарону апаҳо дигарон дидан, ҳатман дар видео лайк монед ва видеоро дар имо паҳн кунед, то ин ки дигарон ҳам бохабар бошанд. дар паноҳи худованд бошед.